Yema Ghana for akwaba na yamfamo enhye kasebo no ase. Ye hye kasebo na se ana ye kwa my Ghana atoye mantemu a Western region. Na nikuro baako ene wasa domi abra. Ewo wasa Amanfi East kropono emu. Arahusam ene se wamanfo ne adehia. Wonum ewo wasa domi abra womo eda sode ya. Chese wo penfo atimi anyem abosome mako enson. Ama enam no kase abosome enson no a akoda no wada ne nipa wie no. Wakoyi no ato agyanan bia mu a aya arahusam papa. Na sa arahusam we no esiye no. Wamanfo ne adehia ne kyerese aya arahusam pa frese ewudi samu etesa nanka wo mu nsusu se enipa ebetimi adi nanso me no kasai enipa dasani etimi adi na emom oba pemfo anase wo ba okodi sa nyambra sam me no kasai yensa entimi nka no a yenhu wo ba kro na emom amanebo no ekirem se ade ache no pe na wamanfo ne adehye ekwa janabia ne so no ana wo mo ekwate se akwada bi esu ewa janabia nom enu nti wo mo kotoi esi wo mo trase ekohwe mu a na kyerese akwada ketu abobon sa ya nyemo no abosome enson ana enipa dasani atimi akoyi no a womo edina to yane no emu na womo kyerese wo bra womo hu akwada no na wadaso a atiapo a wo su tiatiemu nanso na se bio ye yane mo muayi wonom awurawura ne hwinim womo awurawura nanum kyerese akwada ehumi enye ena akwada wa meni bia guri yam pa a kyerese nya asam ketua na manebo no kwaso a kyeremu se eye ni fruma eye umbilical cord no so no enya de se yatimi atwa ne nyina so esanso tententen a wo bra wo mo ebo amodin eyi akwada no aya wo mo hwe agenenkwa ana wo mo bese beresanti mu no ayanche kura ana kwada no ato ya no ewonse aduo me pacha wo ba ye Facebook no so a wo bra wo mo eyi akwada no a wo mo ehohoro no ho na wo mo hwese nka wo betima age akwada yi nkwa no esanse emoa no a ewose bio agyanan bia ho no ewurawura ne hwinim enwanse na ewurawura na som na num ne ade nti anche ana kwada yi wato ya no ewonse aduo na wabra wo mo ehohoro no ho no awrahosem moma yentie esu kakra akwada no na wo su ayahudi sam ni awrahosem ohoro eyine so ohoro eyine so ohoro eyine so ohoro eyine so enti ebusuamu ankasa mutie akwada no niso no a areho wo mo bonsu ogu no ho wo ba ye Facebook no eso a video no da so DLFM 106.9 wo ba so no wa hye bi nso amayen na wo nua so atimi ahwe bi asem wentimi enkwa homa so na ye ne wo fajo wo ye unit committee chairman wo wasadom yabra electoral area wo kan ho bi ana wo mo ekoyi akwada yi efri agana abia mu ye ne no enkodi nkomo kakra wo fajo sa wo tie nka DLFM sunie wo nkran ya mo ha mo akwaba openi mejo so me pacha wapom de boko de me pacha yame adum bibia boko yeda awrade ase me pacha boye nkomo ede na modi moni akohunu ewo wasadom yabra a ewiemo pese edom na mpempem a etiemo ewo enkran atibie boye nkomo okay odi kan me pacha maye collection kakra me wo frame opi me unit committee na maye chairman yankasa wo no de wo fejo no na me amene wo kase de ye frame opi okay any opi wadama boye nkomo they say amachibe na no Friday no amachibe 3:30 na me chairman friend me say membra ni fie sisi a neja gomchi edwuma yi de wa woni mudu hu kohye ma ye fretam be free be ese ko sorry ko ye ko no so ma me bia ba ekumpe na ma ne say o mu fie toilet akola bi so toilet ni minti onhu ade ko nti en kongo ye ne ye bo a tenten aye ko ye ne ye so torch ye di hwe toilet ni ye so torch hwe toilet ni ma wo fa abemmoa na de toilet mu a wonnam no ho a na ni kire soro a o sun toilet mu se nganga na bi asem ni ana ndi mbi se fi offer se me se mo aden obi nyimu fi ha na o se o smoke bi nyimu ha no wo he o se wada na me se o munya me no o ko nya me mla o ko yin na akwala na ba ya che se wo fa wa wo akwala no bi sare ma se no o no go o no se chen fuma no ya akwala na ko toilet ni no asa akoda
say or we no akwa that say on near nti ho no ne yen se fight say abaye ko de me gain na man me get me ya ma bi so show video na me bo ma ya ko toilet na so la ni Opi hello Opi me pacha o line no e break you on ka wotimi dada ho gina ba bi ye ma ye a too bad ye mo ye homode na ye nsan to ahoma ne bi mfiri se we no e ye nkomo a ehia so na ehia ni wanti esese ye se timo bi e ma edom no etie na Kwadwo wa hu video no se na esitie wa hwe kakra kon video no ma hwe na da so no say we no kra na Facebook no because of restrictions ntina ya ye kala ne sa no na okwa ahomete sa bofra kama pa na okon mse wa ba ahoma no so ma yensa hwe se opi aba opi woti yanka sesi a me ba cho me tonka afi ba bia wo gina no gina hono mo a to aso efri ba bia wo hu akwada no a wadi anyambra se mate sa no to aso fri ho aha nti mi hu akwala no na mi bi so nka na so nheda na me nkasa nti santa me na akwala ne de toilet nti me imagine say me save akwala na ansa bi na afi ma ba ma me no ho ne na be kasa nti ma me de waya maybe na me kiche wo bia so ena me de ko toilet me de ko toilet na me de dua pempia akwala na ni ti be share ya sapon na me twe no the social videos na me send ma na wo say na me de ahoma bi action constant na ma twe fi toilet na be to abo na ma chat na me de it take me 2 hours or no de akwala no to toilet ni be 3 mo nti tama yen so tu ya akwala no ye na abo be 5 akwala ni at the toilet ni be 2 hours ansa na ye tu yi no ti yi no na ye betuma ya nse ye kokoko no hono ya de ya so ya mema komti fo ya mema wash no hono na gina ye gina so kumo ye ni kane ka papa bia o e village ti na say fa taxi ya de no ko government hospital e wo waseko pa ti ya de no ko because of na 7 months na kwala na ho de no e wo fom so mo che se mo mahina ambulance ma ye de na ko takwa as one Ghana some ye say ambulance na say me am go to Mska na me de fat taxi ofa me am go to Mska na fat taxi na mo connect oxygen with taxi ni na mo de mate ni tna taxi ni na me ho ene me come team ma ba ko ene again an kasa so ka ho ene aben so pay taxi o de akola we fi wa say ko pon akota kwa ene pay ya ko pada o mai tumi ko du takwa government hospital ne ja me ka hand over ma omo bibia wutua omo nka se obi a wo de ma ya DLFM mo se wa kwa life nti wo de bia mentu empo bibia wutua wanti di kwa wutua ko ye we bla o tu da enti advance enti opi akwada no ye ka say what ase ana wa free me no ka say si ye di akwada ni free mu ewura me pa cho ofiri mu da ben ene ofirimu ene anporo nyanka se no enye ashora eye ko keke no ma frɛ anti anasefo no na afrɛ mu wo fon so sa kwada na wu anasefo na afrɛ fon so sa kwada na wu na abayiwa no a wanyem abofra yi a wadi nsamoni atisa no ono so maye ne den enye ne wo abaya no that day na asem ni see no me de no koma police for na me de no koma police for na owo ye no na e wo say wo ikira de bi eba nti na ikira de no mai ma mu je so etunu na ade nti police for no ka say me fa no call hospital na o mu treat no ni na so ye me san botum ska nti me de no call hospital o mu treat no ma me say me kwata kwa me san e de ne ko ye ama mo hwe na ya na me ba no me de ne bai ma fa na go police station obi me de ne ba fie because na ni condition nye o mo ma ni ade say o ma no no ke ma me de ne ba fie so me de ne ba fie de ne ba hye madam bia na o ne chensa madam na o ne to di say nya abran sam no me de ne ba hye madam ne nsa ba madam ne kire me say nya abran sam akwara ne no ntumi ne madam ne ntumi ne akwara ne ntira bi nti o pana akwara no ade che ya no pa me ko eno bi nsa kwa no sha kwa ndo ntumi ne ntia bi nti opama kwa no nti nearest town bi wo ye ho ye fro ho wa sajapa nde ho ne sisi ya no amafo che se omuhu sa ba ye no e wo sa kro no so enti na kire se
boni akwada yi wadi nyina no mo ja no so wonfa no hunkodi nyesa wofa ye tie no say won say committee for na assembly say na ko hospital ye juice ka even police station kwa ye case kwa ye case ka assembly ye ya kwa ye say ye committee for na ya ba no say akwala bia wo de ba ko to toilet mti mo nye case ma yen kwa na ye case ka police station police for na ji musika me come juma me ye me na me ka kire wa mo ji musika say wodi ahwadi ahụ na mo ji sika no ye statement form wana statement form na o ye form ama me say me ye case say akwala wo de ba ko to toilet mti abai mo ye case ni ma fa kwa mo din betuma me fa nintum de mo mba ye no no sa we no tro e na ma me kaka no kam tro ye tia unska me pa to police station asem na wokan wa say police station asem na me kan Jesus Christ me pa to ma me mbusa question we abaiwa no a na wodi sa nyina mba asem no wo hwe anemfie be sen abai no be 18 19 or a small girl wadam wo ye yie or be because you go hospital here years I dey the hospital be there 19 years okay enti na tell say op say you ka say there ananse fo no na afre mo e wa homa so say akwada no wawu na momu ankasa mo ne de mu mfe ho no nti mi aga say de me fa mani enkonko hu ye anka ye besre say de mo timenya akomapa e de akwada ketuwa itina taxi mu ko ye na mo de ne ko ye nka mesre say nka mo nsa ni akire nkɔhwa mu no ansa na mo agye adi okay fofa mate hello yenya ko yesikesam ninya ko yesikesam o kwa o ba taxi up and down nti de ba do mo fresh because abaya na get to no to say on peba no ba na ye ne gan kora on pe nti na nam so de ko to toilet ni na abayiwa no na busuafo bi ante wasadome abraho ho there be oyesremfo na ba na mu ha be di pa ni bi oye esemni friend Shalifa oyesremni na busuani bia ni ha mwatimi adua mu ahunu be ma kora wane nanyim ye o ma he na ma bi na ma na ofra ekwa pe se me dem line e be fe na ekwa yesi ya wa block me na me chema ya frɛ no me chema de ko isi ya no a block no na me colleague back wa frɛ no ko isi ya no a block no nti just ya committee for be en trio se nsuane de ye mu bi no ayutumi ne be ma ne kasa ye opi ma ye na se amane bo ade amayen ye da se pa na ye be ko so ade akire bibia nso ni nso a na wa ma yaso ate why me so me de ma pa yo enti abusuan ye nua ne no ahwetwe nkomo ne din de op wo ye unit committee member wo wasa domi abra wo wasa Amenfi East ana wo de sa amane boye asom ye no na muntie biem okoro eyin so okoro eyin so Kwadwo oko ahun se ensem bi se ba wo hu empanisi nyinsan nyaya na mum akira bofono ne ntasotie sanity Kwadwo arehu se mu etimi asi onim de the whole thing on de onim de ama mbo ofisisi a eya police fo a mo bagi sika e wade we ho for dian okono krona yetimu sisi no ho kame akoya de se obia pese ofa kwan bia obefa so a obesisi ne yonko tumi obia benya bia pese odidi ne yonko amim na no na ema o man ne yebre no abofra no anamo a watu ne nya na mompa abofra kete a yenim ana na menim se de bi mo dwenfa o abofra ne yenim ne daache ne de obeye e de ama o man na danko akufu adga man pani se ye wona kete se de abofra yitie ya that's right empanifo do mo be de o man yi so ne ye mpanifo atitiru na nintira mo o man mu ha se na mo di yen so no na mo nyina ye wo mo kete se ya no bedu pempense o maduru no wona nim se abofra we ka betuma ba ga na man agye nkwa na watumi anyem yakwara we akoyi na to agyanam sabi mo didi mo fa ncha yen adina kwato agyanam na minim Ghana maya na sade ebinom epe wo krom ha sei so wonim say wonto unnu mra wo bewo a bobani na to hu fu ka na to so e wo ha na ye de hen ena krampo de okoyo no ma brede boye ho ban a wonto me nkwanyam bo ho ban ye
Oko be wo betete obi akwala keto ente se. Kwadwo yi. Oko. You see, self to ya utu enko. What mase. Enko. Na die ama issue we ni nyina no ayasam kase no ene se fine akwada no wadi nsamone na wie. Utie report no a ye nu de maye no a. Se wo kasa wo fa emu aba eye ma mienu. Sanka ambulance wo hono anka akwada e bi anka wongu. Sure. Because omo free ambulance yesi ambulance na e wo wasa kropon no asai. Nya adwuma. Enti wo efi wasa manfi e batakwa. Emu wa o miminim ho. Ekwa wa. More than 2 to 3 hours journey. Yeah. Eye taxi ana de akwada ketwa we nam. Wo free say driver ni ba ekura na bebie kwam ama taxi say. Wo mesenko. Okonko o ma na kwan kura. Ena taxi ni kura na wode nipa ne tum. Ye mbisa say taxi ni kura na etisen. Etisen. Bi kura mpo dada bi kura na mkofa de tum. Nti ontumi kura nko speed bia obetumi akwa yi akwala na to hospital. Enti eno ye baako. Mienu eye police ni a mo beka say issues of such nature ye ji musika ansana. Jesus Christ. You see, Mami Musa Ghana Police Service headquarters. Ye try enu mu asem a ye ji sika na. Ehwo ne de okoma adwen ho amenti ase. Ye so unit committee member na ekasa ye o. Ono ankasa ye kotu sika. Ono ne kotu sika nti we enya allege say ye ne yesusu. Ekwakoto a we dance ni. Sa na tie. Ghana Police Service mo twro nipa nu mu asem a mo ji ni sika na. And again, say ye beli nipa ye tue sika na. Sa ne ma we ye nim sa emremu ye nji sika. But under the purview of the Ghana Police Service, womote headquarters womote. Say omo officers no yes idea we enso obi anka obi ahwe. Anyway. Ye best lesson penifo ntu ho anamon because said ye nyema okrum ase no. E ma ne du ba bia na ya asefem kakra de ama ye free say. E bia na akwani abadie kakra unit committee members ibre ye ka ho bi because so munya moa enimanu ho bi mpo an ka bofra we said omo susu se ko aba kire se wa free mu no bi mpo an kakra wote ase. Wahu ye besre ekobasa ohaw bi base ye nyina yemfa ye ho mba afode na ye moa enya bibia na be ma ye ko wado sika asene nipa nkwa ho because say on say ye no o kire mu sa abofra no kra se hu ba bia wadwane afa e no obesa akoye bio obetumi asa akoye bio now ye from born when him so edika no asa nka positive ache na ne ye behwe na ma na ho akekere kama na ye wie na ye de na fam na kwan so ase be ya ebe yansa na ho ma afoforo so nkotu sa na mo zia make say ya o ma ya hwe ha ma akoya pere ba bia fa yi obesa akoye bio because the abaiwa na ye no a criminal so akum nipa enti eba ne say on which grounds ana police betime jais akwada na say wonko ehwo na asem no wo no edi entia ana woni police ni bi na anyimo ye ene de question na me busa sa na de asem bisa boy Kwadwo to aso okonya to akasebo no so ana ye monfa nwura mu awa sante mantem ne kwa kopie mu awa bosomtwe na hono na bosomtwe girl child coordinator ne di madam lal wakasa kire mu a nyamiare mu ne kure ne nanse pa de bosomtwe o my god na mu nyina ye bomode kaka ya kenkan mantem ne mensena hodo wa chese empriwanyi san ta kwaso ho pa de o my god na mu nyina na dwosuo eya bosomtwe ne wa sante mantem mu mami ka se kire mu kopie mpotem ho ne mo pa adwaman fita pa se de adware maburu mpotem ho ne mo no aba edua na adwa motetatetare ba ho sa na memai ewa wa no mte se nwa adan mami ka se na wakire mu se de adwaman na adura nkwa na ho ne mo no sa wofo na mo wani an na ho anto ombo ase amma nkwa ntetia papa de bedu baabi no ebedi nsemu kura se yenya baburu ba ku bi mpo ebetimi eyenya no so mfa so mpotem ho no o ka se na wakire mu se anyoma titira ema mo friday do wa do mo follow for the adwamanbo man sente no ekofa mpri wanyi sende ba no eyade adodo na nkwala ndodo no marketing ne hiahia wono ma awofo tumi fa ma wono no ka ho bi ena kofa ha we nyina de ba ne senti ode afutu ode ma awofo nyina sei oboteto asere wono ma da se eba se omo wo a emofra no omo wanani ekọ mo hu ye pa ne marketing bi amofra de ba hia no mamo fa nkam wa mo o kire mu a awofo no bi mpo ho no ma se ne ba ne kura pie mpa onim da bra krumpa ne ba no ode ba fie bere krumpa ne ba ne ba da mpo no awofo no onim ho hwe no kire mu se da bi ba tan tena se entua na mofun sei we ya batan ya wo ba e so mo wani kwa ne ho su ye pa ne marketing be hia abofra no fama no se be ya ne konkodo na mranti we ya be ya jese o mo de o mo te da emeda sabla no ma mo kura so no ento wetumi atwafri se wuja wo baba so nam kro mantre de se de mrante na ya krado na ne endumbone ahodo mrante no num de abonsam mo pa pe wo ba no mo saka na mo fa ne ni akro ne senti se be ya be boa
na nyi mprewanyi senya kwaso e wabosomtwe na so batienti afonte te omuma ye na momwa na mofra no ye agina pempa emna akasa no emuntiremuni Asante region ye lead in pregnancy na specifically no bosomtwe yana na as far as I'm concerned so ye hu say ya ye wabosomtwe no ye wo privilege bebe ye wa konya bebe Some say, Minister of Education, one also so, a Danakuma so, say, a Bayabia Beko School, a friend so, a Besha say, Oko School now, a B or my minimum scholarship near the NC said that say, when you know a cost of not so, and Colano other folks anymore. What you want, now so, me wouldn't say. Na ekosi obi kratanti bibi kra na wo dia ma abofra no no ayebe na wadada na ona na akota na akofa asami e dia bre no akola kro no kra na obanyi no eto de bia wono kra no onim se saade na okom no e di sa bisansansue e be bre no e dia ahaw bebre e haye awobosomche ha eni awuti yeyi eya bosomtwe girl child coordinator ne den ede madam Lal Okon ndi de da hono no yese bosomtwe so de se adwaman fita pa enya sem kuma kra prewanyi sen no se ebi na akwesi eyidomi abra yi ye friend sen wasa domi abra eno na akwafa yinsen yi guodi abama enne abofra ye firi mu no yenka wieye ena bosomtwe so de yese the whole Ghana omo na moteso sase kenti age ne ho abofra nsem onti ase o sa da tie ye kana o manti a ehu sunsanso na beba o mankasa so o monsesa na ano odin dodo child right no aba no a esoma Ghana na bi no ayadodo because ye pens we emo nwumre no nwetwe na o meda ya o ma ma etupunum wo bedru late nso obehwew and they open our bat and Sheniba. Now, who said one so bet me a back on a buffer of Kruma? 106. Now they can't really want to fear. Hey, what's your best? No, oh, yes, so never be some and then said you grow a yanoko. They say your mother of Rabbi Chamso Kroma. You see, Kwadwo, even Animal Kingdom, Animal Kingdom, Crano, and Penny near Penny ho. Ya kasi eka ebe kansam ko jo men kam kasi ebo wate ko anim me to kasi ebo no so akomani mu a na Ghana ansam ye ntimi nkan wie ye ko eye bono mantam no emu a ye ko asuafu RC primary school eno no e wo time mense no emu mena wo kasa enkwada a eko school e wo sa school da no mu nyina no ene wo mutifie wo mo so wo nko school ni biem ne nyina no ene se weekends ye atwa mu enkwada no eko school a de mu ko hu ya ne se ejanan bia school dan mu nyina no ye de asra nkonya ho ye de asra edan ho ana chalkboard no na se blackboard no ye de bia asra so a kire se enya asam ketwa na ade ba ko a ya ne se nipa bofo edi boni etesa no sa bre ye ntimi hu obi anche no na wo modane eye nkwada na kunya no desk no na wo modane ato no mo de animu na hweso na wo dasani atimi akoto desk no so ni wa hwe gumdi ni waja hoko wakata so se ayefura duane wona krom na no na nkwada ne be hu ye no ayawe ho sempa masesi ano headmaster buafu enkwada no so buafu atrachefo no so buafu se de ekoso edie enya de se wo mo ebetimi atena sa school na etisa mu na wo mo etimi asu ade nti ene headmaster wogina simpie ni apaso ano se hip ana nkwada no nyina je so hule wo mo na kro no se school da na atum na wabra headmaster ne nsem trofo kasa na wochirem se de amana basa ne nyina no ene se school da no apuna da no nyina sasai empoma da no nyina sasai eno nti se bie kwakwa hwe apa ne John Kisi se wono mo edi mo ahemfra nie na wo maka de akire mpanimfo se nke betimi a se fenso on puro mo ntimento mfa school no ho a ene enka door no ene windows ne enko mo nyama wonom na enso mpanimfo wo krom ho no mo asuafu wo ma boye mfita du kukura ate se wo monti se odogo bi mpu no abe ana se sei wo mo edi school da no adane ejana bia headmaster ayirem se we enye de bi nkan nie eyade a akoso a na krom ho no mo mrantie a se bi wo bonsam ta we bie ebona no a esini da make ni toothbrush ana che se wo mo de school da mo no adane ejana bia eno nti de akoso nsempenifu antu ho na mo a enya de se wo mo ankasa ebetimi akwatra school dem ho headmaster ayirem se de esi ye no wo bo no ho mode bia ne nkwada ne kwose nsuo se nka wo mehwe
nanka wo mo atimi ahoro se bi wo dasani agya nan a ye de ansrada ho wo mo horo na epi wo mo horo na epi se so clear de asa e okrom ho enu nti we nam so ama headmaster kirem se wo mo ntimani a kirekerefo no entena edan etisa mu entra de e man kwada no nsunsua de omu biem enu nti sesei sukuu dan Kwadwo yatum okombatum omuntumi sei se sukuu dan ya mofra kwatena mu akosua de na o monka hwenhye na mbekọ na se bi donkifuo yi bi akoyam ne omagu ho no se kwabra ne kwatena mu sua de ne bone ben so no enye on jade ntina schools no bi ho no mampanifo tumi yi o mani na ade se hwemfa o mo hoyin because most of the schools no obekọ na okona gate kure bi na no ento mo pon wa na seniors no so abama badi o mo nyuma wo na omokọ na me kura minim se schools no bebre kura na manfo ne mai ne bi kura de da o school na ne bebre mu bra mo bo no obekọ na niam ahodo condoms ne gugu classroom na teacher fo na akwatena mu kire mo frade ade ntina se yetena ma sa ne ma no kwaso o mam ha sei Kwadwo okon me Jesus amekoye obomfa nyina se yesi no 1962 empoma ebina no yesi nte se so ni poultry farm minimpa yesi school dan se poultry farm ena ye boss on chansen enu nti wobetimi agina bontene kura hurasim no asa hura ba bonten 1962 you see ye was school dan mu a wo nyina timitigu yekom wow wobekona emponchi go classroom aje so apam onom ebu abekona sebio sebi bodam for the classroom edu abekona na John Kisi aje ho no afa ba kai da ben ni ebeduru ba bia yakoi twa kai ya na mo yakwan de okon ewa na minim da kura ebedu nkakra ya de ye be de yesi ye na so omo so a dwumade ni che omo nza na omo anya etoje wo no mankasa se mekoto pa sa Ghana ni bi pa nyankopon ama no kwa mo te heavy wa ho Kwadwo okon medi nyankopon ho ya wo sa Ghana ni ba betima ko heaven den chia because be editi krom ha say pa da ya bia nem nukure be bre o heaven kwan so heaven no ye ma nipa wo ya nya ma Ghana fo twa so me enku anim ya to akase abodo so a na ya da so agira mo ewo Asante Matem na honom ana Ashanti Regional Director for Environmental Protection Agency openi ne din Dr. Jackson Edia eye yantachi wakasa kiremu a oman Ghana enipa dodo a wonom eyusu eye ojamframa mechira gas no womomaden se omani betimi akọ ye prefri se ojamframa gas na yade eja pa na namu ni senti wuni na de dwuma se de wa pa wanhwe a na akwakoto sika akoto owuo de ma wankasa ho okasa na okirem so na nsem wampo eye World Health Organization for Eternity eka ne se hu womuhuma hodo ba bonte be kiremu se enipa 2.3 million ena omunyina ewuye efa eye petroleum air product ho a chese we nyina chese gas no eyade a edie wu pa ne senti Ghana fo nyina ma omani na ho pa efri se oje ja wa hwe ne ya se de gas ebeti bi aku ato atwe no ebe ya ho pa okasa na okirem se dodo na akorom ko fele o gas na bo sa fi unim do mo omo fele pe na omo fele amara ye matin tan chese wankasa atumu se ekwan na babia no so betumi akọ first explosion diapa ebe ha dwen pa afizo okire se wo sele na wisu no wunim se sabe ekwan bi da ho a betumi ama gas ne bia liki mana oja tumi ato wufia bo maden se wo ba sesa na free se ekoba ne sa betumi akọfa to ye nchem e diaba okasa na osan kire mu so ehu behia pa se na manim yi Ghana fo nyina ma ye ni akoya gas cylinders ahodo yusu no fie hu pa se be ye betumi yaboa na kwafa ato ye nchem na ewudie emfa emre yen ode nsem wonyina tudwa emna da kronche kire edema wonom a wonom ye adwuma o filling stations ahodo nyina kire wonom kwa ma fa so abo mo ho ban na fizo mudwumadie mu no enkwafa ato ye nchem anase oha bia mfa ma Openi Jackson ekasa na osan kire mu se empempenso yi esesa bambo no ho maden ade nche pedugu akwa mafiri se wo hwe eye filling stations ahodo be o man Ghana mu na bi sese emia bebre wano ma chese babia wo awo no nyamem ne kure ni enya de wo be ya pa chese babia wano ebetimi bibisi a ebetimi akumanipa we nyina so nya de a senka ban ma no koso de senti abanto to ne ma se be ya enkwakofa to ye nchem bi emfa ma ode se mo nyina tudwa e wo na ma ye nchekire da ede ma nipa hodo am Asante Mantem emra wakase odwumade na se no emu nkyeremu ni ene no ejina abode nyansape nimdie so ene knowledge ene ka ho de akire show mo awo ho se gas station bia no se bibetimi esia gas no ewia na gas no so kande nti no mo hu se obi beto gas na ebi a akwadro ana wontimi nti
so share mananyama na mentini sa mebi mu ene no omo say baby ehun he so be share na yema e say just space be to hono ma e wi aba sa space no betumi accommodate additional volume wa be ka hono na ma nti that's omo mo yes adwuma na tias ya we say ebeboa we be ma asantiman ya so ma due atowenchen bia ke betumi esie no ene mo hu ana mo betu a nti ama ya so mo atowe so we share local governance act na ene LOSPA act na assembly HTB bia ya the gas station assembly HTB bia ya di pabetina ene bia bia ya assembly no extra site na to form say ha the gas station this one na obi afechi afechi kwan akosidan e wo ho nti ba sa na ye feel be land use incompatibility ade na mo ye no ene ni pabeton ene no enko na ya chechire no ene ni na mo na ti ase kwan na obetini afaso aba ho ban sa ene a woti ye ukopie mu asante mantem a ona ye kwankyerefo edema Environmental Protection Agency ne din ade Dr. Jackson ade ya yantachi na oba Facebook no so a DLFM 106.9 a kasebe etwagwa hu video ne da so a wo ba e ma na cheche ne koso no obetimi anya bi ne wahwe ede amayen eno achi na Ghana de hya omkopie odwumadie na se ekwaje cheche ne kiremu a anamo ampanifo aturo no eya pa ne sent o matu ase ampanifo se efilm ne kwamra mo mfa cheche we mfa mra se betimi aboa na wonom so atumi ada wonom ho eso o kasa no emu kiremu ni the time bia na say ya kai ho na be be ka say refreshing the mind say be ya say we impona yetini ho the asan akọfa ntino ya ade a yesua then we are here to refresh the mind na ewu ya say we fear yetini asan so ashi mutuna abo mo edwumadi no etini akonkan so sadia mbe chechire by this time mo ko deep na ama refresh your mind so na be boy so ama yeso ya bo edwuma no ho ban ya nti eye ba sadia obi always say you know say best say kai yenko so na mo nka after this meeting no sa prepare for business eni a woti ye aya dehia wonom edi ojamframa gas ehudwa e wasante mantemu eno no yento awia pram to break ase ebo no eso na making kind messages no ebi edi amawo e wo Facebook no so a na Derek Ayete anwa so oman hapa no we take ase ebo no live ana akismi wo the face ahwe kwai ana wo se ye friend of Adams na wo Adams ana wo se ne wo fa ase ba ne din ede Faustina Sempa ye bone mane say ya broni ene ya broni birthday into man happy birthday pa ye da say any message ana doctor down blow the fibrim so apesika ana wo se wo ka kire Ghana fo nyina se hwe na wo mo enya gidie e wo amanyuku a wo betrek wo mu efiri se wo pe eya amanyuku a wo dada nipa eya MPP amanyuku no a yo ana Millicent Chum ana wo say this girl is very wicked, she has to face the loss for killing an innocent child. Ana police for jano no aye jisikai ye jano jisika be da che na memre de no bonne se ya ne yentua wa mokaw apolice fo ni bi se yentua wa mokaw saketua no nso wa mu ena medwire ho akwadwo woti ase medwire ho amenti ase saketua ne nso wa mu enso mu amunyai na mo wansase wo mkrom na mo nkwadwo afuo bibia police bagiska atete na nim say yegusu aka ho asem e bia bedum pempen so bia okon ombetwa so waje so ade no emla na ye de ye adwuma me ha wo nyina ne say se emla no ma ho kwan say gede a ene wo gi a enu ni asem bia nemu se emla ne ho kwan na wa wo fa wo tiri mu poso agede a se tia mra emra bia nka nkire police ni wanyiska se police ne chew na bone na wadie no esese wutue sika ye ma ukotua no court police ni ye enti ye ni accounts office e wo police station no ene Ghana for adehye e wa dance di e wo nsem we mu bibia police fo ni bi bagiska nya o mu nyina o badodo no apesikasem waje nso a blue kills ya mushi wi nso da bi a chiachia we nyina ya sem o mfa ntofo froda oh boy ana fa gojo Okon. That you be share heavy you. Na me ka kire wo. Fantastic World Force. And was we tie the free service asan so. And was okay. Asemo me da say fantastic. Ana me wa fa say opoku active man o DJ active. And was Ghana de ye fe nyame be kire academy o. Me am senior na ka say no. Was say Ghana no ye nyame be kire academy. De o kan de edamo. Rather you can. Okon esa na tie nyame be kire academy. Na say ye ne yentumi nya hwe o. Enti debi ebe yi. Hwe obi anya tumi ya ho. De ye hye ne tiri ma na say wo me kire o.
What must you? Metro Palmer was a museum. Yeah. They say you're the metro. You. Metro and one year they bobra ukroma was behind to me. Young wasn't actually a veteran in your time, Besson. Anna Baba Rashid was say hi, DLFM, Casibon Mode. Anna Charles Mante. Was Okogyeabour. There are no chaff, okay. There are no chaff in your me offers and I'm offers to be what they find me shut and tears you. As I would be a group to my brofun so chas and see any cabrofu be. Or say, Oku, there is no chaff in your Ebianca in your news, and as me new hand be kai, but was say very emphatic on key issues. Not just I watch them, the air canning in them, a danakwanso. Mo, in some canon in some how do I hear Broso? Yes, it would be any, it would be any with the Hawkrogen. That's right, that's right. And Charles also or USO, sir, and was sick as a one demo US Columbus. Let's say we Jahamai, Jahamai, ran around my Charles. And my hand had the oba very talk. And my hat, when you acquire so my birthday. No amplify. And yet one no. Miss Menya Germany abrewa me ware. Ekua don kwa Canada. Enye no. DLFM 106.9. Enti ocha se ya da se ya tiabo nyina so we US. Na Lumba nepe Lydia. And was good afternoon wa fa na wa fa se. Presiding elder. Was I am watching you live from North Kaneshi. Was DLFM. Always enjoyable. More fire. And was offer. Don't worry. We will go to heaven pa mu di agro heaven yanya magana for nipa amorofo no ye kwagabentu aso to aso me to aso akomanim ebusia mamensan kwa western region biem na ekadan katikem mamen kwatin firi wosesi amra abrantia bia ne din edi Solomon Amoako na wo mu kirem se wo ye sales officer ema eye inat mineral water na mene kasa yi ade se Takwa District Magistrate Court asha se abrantie ne wonkonkwa da fiase mfinhia abosumi ensia 6 months ne boni a wadi nyina no ene se ne master a wone no adwuma wabɔ no kro no wawia ne 2450 na chese ka krebi na nka 30 million ana abrantie watimi awia na Solomon Amoako yi yesi wudru eyempotem ho no mo a emrane a yebɔ no a sky na wabred ni kwagina mu ewo court say wadi bɔne etesa no ana wadi tu musa ampa bɔne ne de wadi na nso no pa court ne kyɛw ana court so wani abasa pa aba ye ni kwagina mu a kyerɛ ya wo na tikɔ sɛ wonkodema bosumi ensia na wapani a watena da mu as a presiding judge Charles Owusu ensia na prosecution team kwadoboni a police ni tambia wombo kwado so bi ntem wom kwado bom kodom bofu police sergeant Patrick Essien ana wochirem se complainant no Belinda Gate na woyobi a woye chese minor chese fomo gudie wotubi na wono ana inat mineral water ne dia company no achampem na wochirem a woni Amoako anatie wafa obi adwuma ana wasana na tie bɔne woni patrim nti na na court ni tu da kyerɛ mu sɛ Amoako Solomon wone emrantie mienu a mienu aka ho kwabena sare ana kofia mo a wonom ahyehye 350 bags of sachet water ibie ana womo edi good tracks sɛ mo de kosie so womo kwa akoton na woba womo koton enso no esua so no ɛno so Takwa enso ayem kropon no emu womoton 350 bags of sachet water ni wiye no sika eba mu 2450 na no ana sergeant Essien etirem se wabra womoton ade ni wiye no ana Amoako ka kire ni nua no mienu aka no se montwan me woka yim na meba sesi a Amoako yin so na sika no wone nkyɛn womoteka no mu etwa Amoako etira mo twan no a kwansi Amoako ma eno nti asare ene amoa womutu ka no eba fie ana ombeka kire madam se madam so no de akwa akoton na emom Amoako na sika wono ho ne ya twan no a wose ya ntwan no so ya twan no wa ma na afa ye fra Amoako fo anfo adum na no ana sergeant Essien ede to court na nim se eno ana kire se madam Belinda Gate ene kire se mrantie mienu eti so ase
wamo ehwehwa mo akusolomo wamo hwehwa no watakwa nso aye mpote mo ba bia wamo eho no na no anom se dabi ye ma ne kurom ewo twifo praso ye ba ne kurom ewo twifo praso a abrante yi woni ho eno na chese kanka ma de anyewu enipa bi eyi aposifo amane se amoako ye hu no watwifo heman ewo mfimfie mantemu watimi awia wo bi ade ewo western region e de abepie mo central region na no na wo mudi na chidi no ana wo mobekye no ewo twifo heman na no ne de koma aposifo de nsu ndikopie mu ewo court a eho no okopa cha sa 2450 no afa nensase ana court se afa ohwene se na afa kona wa bosuminsia na hadia wapre ho so fubani okon abrabo amrante bi bonti obi fa obi adwuma ma no osuro abrande logo bie mo entufo heman wa wie sikai e wotakwa edi sika na ba bepiem e wo twifu heman e wo heman lower dantra minim ho pao matena ho mfie bebreni na ohun se okon kuro na yetimo no ohun ya ho kire berebe ne dudu na firi ye na yesuban o woni mi se kuro ma bebre na wo sika o metumi abie nwa amanfo anya biaye na susuban bia ebinum de na dinti ne sika hye ne botom yes onu nko abedi e de ahwe na busua owu obeja de aka wo de ahyefo nkore mfa no because of yensu ne yaban bi nti obi bia adwuma waye bie ne wo pekwan bia faso agu adwuma no ene ya wakọ adwuma no pese wo ne wo ye yesi ne wo bia eso anka ehunu se bia na boss no kwando do bi ofa so na adwumadi bia waye mmiri bia atwa mansa obedu pempenso no nti krachi bi se ya chene se no wakodem a otivia na 6 months ne se eswa abosu mi sia de ya ne sei isi mi nimbone a ebebe ni petrim se wo na wo ye sales officer motimi asesa sachet water pack mako 350 bags edi agu kiam mwako sales ewo takwa nso ayem na waka kire boys a no mko esa mo ntwem na me ba sesi a aya Solomon edwo nso aba few lucky mpo no onya ese ka na kura mo de ko no kura mfa nka ho ango twitwa no kuro pot god be ko kura o de ko mo bi wo ko ton e kwanchen ba bi kura asen di nyame na twitwa age ne boss no enti we dey sa 6 months ne dey mesre senka o mo nko e review kakra eswa okonya sa yese eswa krono no donso ene enhye obi nkran ma ne mmia adwuma ho me de bia meka tutuo na wosika pa o metumi bia nwuma Ghana de hye bia ye nanso na me fa misika nko bia na o megu no mame ene nka misika nhye mbotom enei wo bia momo joint kura de amani pa no wo be ko was 1500 what do you ubenya sem na ko gota fon anya sem kuma o ya bere wako ya bere pa na nyame ne yebuafo enti koye oko ya intimate wo yo aya dan ko fo se adwembone wo mtrim anya adwembone wo mtrim o ye niam bia wa famo no se dachi bia mnyeska se me business am ye we business ene me do small sa ko to won ye beto eno no so kura se yemra na ma ho kwa me tonton de ara de envenye nku okay wo de ne be yenku on mate go wani abakaya te say nyankopo adom me ho ye enti boni ha na boys muti kroma mudi abakaya enti ever okun boys ne suban ne binye and a satama okun nyina yebetu yanfo se oman no ma yedin so ye besre boys ne say omunya abotre wonyama bi mu because obi ntumi mfa ne sika MBA adwuma na wo na wafa wo se beye na won sanso wa no nanya bi fa boa webusuan no onya wa adwen se o pese wiyiyi e de chin adwuma wura na ba ne sa ebe ha adwen ma wo a mabobra enya sika no omo di sika na guo no omo ne omo busuan fo adi ye besre boys no say omunya abotre abrabo no yem petum pese da krope me pese miyiyi udi ebinum pressure ni edi na echi a chale nyama obeye na no ochi yen take yen time abotre ne nya eno kusa asuba na we ebinum obi fa na adwuma wa na opeso wia ne da krope nya no I think say suba mboni a ye besere boys ni bi so omunya se ni berebre ne me pentema ye no masa na o pentema ye chinwan o pentema na wa ye chinwan woni esan sem we ni mo no wa enka ye besere nsore no ansa so nyere aya so omo konhia mudi a na edu animere ne kwesi ada bi ni mu na omo fa ye nkyerɛkyerɛ masafo ma na beboa so omo nyere omo tu mebunu no fo jai
nipa enya ne nyina ne heaven kɔ no jai de ochre no kojo jai ale wanya enya wala oh jai baba Rashid was say I love you DLFM news here fantastic say yes you love no yes you love no brutal na Lumba ne Lydia anos ofa TV business ana abaye ai eno ana me ne nyina yenti yengotu everyday apakayaba na kwe kwame anos DLFM all the way bro. Now some of the Ghanaian police who have turned to tax collectors are 90% more than the real tax collectors in the country. Yes, I police for almost the Ghana Revenue Authority. Ebinom. Omuji what by fool. Unum say ebinom bo adwuma pa o. Apakayaba ana no senior ya kwoto he na ode ne na nyina kyerɛkyerɛ mother relations yi obo adwuma o yes police ni no gina gempa ni mo ho adwuma police fo no bi bo okroma no ɛse yɛ boyɛ nsɛm me mo yɛ nsɛm sa police ɛse yɛ boyɛ nsɛm ma binom yɛ mo yɛ nsɛm adwuma o na mom ɔma pro no wo mu ne de ɔmu di aboro pa sa police ni na wo gina gempa ni mo ho no masa wɔyɛ adwuma brutal na mbɛkɔ so ahyira no menim ni din but I think so wɔyɛ Muslim yes wɔyɛ Muslim yes wɔyɛ adwuma brutal wɔyɛ adwuma na ebinom so deɛ wɔn sɛ Ghana Revenue Authority apakayaba me ba sisi a the Yale News. Ebusia yansama wa ha ema wa kwa bamfam DL 106.9 FM kasafidie so ene branda area from tobre kasebo so mrewedu sa gudie mu nsama wo so ayaboabo ano no ebusia ya gibre ne yede bedan na hu ne ekọ ene ne ba ewa gudie mu nsampi na ene eguyan pro so yede ba Ghana gudie mu nsamwa and of course nkrofon so de latest any exclusives no ya boabo ani nyina no ebusia yede eba bedan na wie mi amede nsam ne ba no edi so no yesu ano de share apakan GH the blessed king in terms so yensi family yenhye nsem na ase a yenhye se mfan fifie ye wi na ye wi won krofon so di amaudia the senior national soccer team the Black Stars of Ghana makache na mesha se di afi 2026 World Cup qualified game omone Mali ebebo no ebeba so nyame adoma yawada ebe na meno ka se the Black Stars no omawbobo ani nyina no edida na kwam nyame adoma nde ombetu afi Ghana na omudi omani achem Mali omahinkura ya friend Bamako no mako prepare na yawada omone Mali edi sa game no edi aboso shanen so fama me se bekoso yawada enwumre no nson ken na sa game no bekoso a yede wonsam edi atoanim na head of that game na ebaso no na Mohamed Salisu a oye defender edema Black Stars of Ghana akasa osisa game na ebaso a Ghana ene Mali ekwakobo no game no enwuhia Ghana foye pa esansi yebetumi qualify edi akọ World Cup ni bia ehia sa game no say yebetumi awini enti okoto sere Ghana fo nyina say yamfa chita kese mu oden emfa time rante na chi sana be ya omwura mu Mali ombetumi akwakwahye Mali na aboa ma yen chance yebetumi qualify edi akọ World Cup no yebetumi akosoro Mohamed Salisu ne nsamode atudwa no a yedi ama ewo dwumedie ne so na Kurt Yeso Kreko ene president edema Ghana Football Association na Kurt Yeso Kreko akasa osi indeno Ghana your quality nankasa a yebetumi edi enya resort ayepe edi eti o ma yefren Mali enti nkrofo ekasa sai na Mali wo quality ne de chien na den no osi Ghana so wo quality a yenso yebetumi edi enya resort ayepe edi eti o ma ya yefren Mali we ene nsema Kurt Yeso Kreko edi atudwa yede wonsam edi atoanim ewo dwumedie ne so na yenwremu ewo former captain edema Black Stars of Ghana akache your friend Steven Tornado
apia na unim se nanse a na Jose Mourinho Portuguese manager ewrem ewo Turkey a wakosan as a new manager edi amaboboku a ye friend Fenerbahce ewo Sukuru Sarakurukuru Stadium ewo Turkey na unim se Steven Apia or your former player edi ma Fenerbahce boboku no ewo Turkey wakasa o se Jose Mourinho ni move awaye edi ewrem wo Fenerbahce a okwako coach omo no ende ebeboa emetumi epeja Turkish football any Turkish league no enti Steven Apia echema Jose Mourinho ra orem awo Turkey no ebeboa mepeja Turkish football yere won some ereto anim na mema oremfi say Ghana defender your friend Alexander Jikuno ono nso esinakan ede ma Fenerbahce boboko no eno na Steven Apia echema o si ende no ogidie say abrante friend Alexander Jikuno obe shine and Jose Mourinho esan say Jose Mourinho no ni players na open no ebia ne abrante a your friend Alexander Jiku we ne nsama Steven Apia area tuja ye di amount Ghana Division 1 League no Zone 1 no ena championship playoff no ebas wo betumi ahye no now qualify akopie mu Ghana Premier League next season na eboboku a ye friend Techima Heroes omone Young Apostles ena edebo anim Accra Sports Stadium and 3 p.m. ena sa game no ebekoso referee ye friend Reginald Collins Amwa ena ebekokodi sa game na ye ron some ede etu anima enye asam keto akwa ye nwramu Samatters 1996 boboku no akachi Ghana Premier League 2023-2024 season no omo ena age edesi omna so na Nuruddin Amadu ena ye manager edema Samatters boboko no o se a dream come true we no omodae so na bam se omaji Ghana Premier League no edesi omna so na ochema o se nde omu focus omu attention ene omu concentration nyina ene sende no ombetumi ahye omu squad no mkena se na be ya Africa no omu ko no CAF Champions League no omu kwakobo no ebe boa ema nyama etumi akoye ediama Nuruddin Amadu Samatters manager nensam so de atudwa no a yedi amao na danui ena shockingly surprisingly no boboko e friend Great Olympics ewrem awokumase etumi ekochi boboko a ye friend kumase asante kotoko ebo me kaba komentumante na sa game no enkrofo kika huhu se game we de ase kotoko ejemu ede ma boboko a ye friend Great Olympics na be ya Great Olympics entumi enko relegation eno na Dr. Prosper Nate Ogum a oye coach ede ma kotoko echima sansem na enkrofo kika no nokare bia nim o se just one of the bad days ena kotoko enyaya ema boboko friend Great Olympics etumi be shomo entimu amosi game no omo jemu omo ton no enya no krende enyo enokre ochna ende we ene nsama Dr. Prosper Natogum edi atudwa yedi amao ewo dwumedie ne so na Ghana Premier League match day 32 no team of the week no enya betodwa se enetie Benjamin Asare ene da goal post no Great Olympics Ali Mohammed ewo Accra Lions ena Ebenezer Aban ewo Heart of Lions oko great man ewo Great Olympics way ene 3 defenders no oko midfield wa ubenya Emmanuel Kayeke Samatters na wenya Alidu Mohammed o Legon Cities ene Isa Nyakwa Obechem United ena Rings one ubenya Herbert Joe Brekum Chelsea ene Abdul Aziz Isa owo Bobokwa your friend Dinsesi Hamza Isa of Heart of Folk ene Abrantia your friend Steven Amankuna of Brekum Chelsea ene Lady Lions no coach na Bashiru Hayford o Bobokwa your friend Heart of Lions 3-5-2 formation ena omoba yede won some edema yam monitor our manania endra ene yede 2 anim say officially the Bobokwa your friend Real Madrid oma confirming so oma sign Kylian Mbappe on a 5-year contract as a free agent endra yede won some edema nana ne aka ni say jersey number ben ena kwakwahye ebinim so kwahye number 10 okoje ede afi Luka Modric ensem now so report afi Real Madrid team no eba no echema Kylian Mbappe no Karim Benzema ni jersey number 9 na waja to no eno na Branten kwakwahye na next se Luka Modric ekwa na waje number 10 no ede asha ye don some edema na ndra after say announcement no eba no ena Cristiano Ronaldo enso wo ni Instagram no ende obe comment ya ochima wase na niagie pa say ohun se Kylian Mbappe eba Real Madrid na ontumi ntwen say Kylian Mbappe ebe light up the Santiago Bernabeu ye don some ede atu anim na uram FC Porto akachi Portugal omo manager Portuguese coach your friend Sergio Conceição after 7 years no manager confirming say we're terminating a contract with FC Porto after 7 years no on to aso nya manager former FC Porto biem 7 years no oje 11 titles na yete and it's ordinary chimo AC Milan na Antonio ana
na coach your friend Sergio Conceição no abe new manager edi amabobo kwa your friend AC Milan ewo Italy ayede wonsam edi Monti likely send no Portuguese manager Sergio Conceição and ababe new manager edi amabobo kwa friend AC Milan yede wonsam edi ma yenyina we so na goodie mun sama yede buy no ebusua yem fancy mi amede goodie mun sama de buy dia meje so no eya yesu ano de share apakanji the Blessed King. Over to you, Okogyeabour. May I say Apakan? Now, Apakan say see you picture on the buyer. No, now I say Mbappe, a small boy. Hey, I did and I say a real picture. I won't say Kylian Mbappe, no Nino. Nani idol, Nipa or Shane as a role model. Hey, Cristiano Ronaldo. Oh, Entino Osano Nyakwenya Eba Real Madrid. Hey, Omutim no, I swear. Obe trainee work akra no ni Cristiano Ronaldo twa sa picture we entino endra obetro to ni Twitter and they on my X and in the Instagram page say oh ne die so na ban because also anyina no person si akan e de Real Madrid na ni idol ni Cristiano Ronaldo nti sa picture we and na Mbappe ni e post here oh okay say ni dream team of person of Madrid abem obe si akan so the amatima ni idol Ronaldo abopen entina ndra sa picture no e pop up. I see. And a Ronaldo so abetro so enti that you picture be na person post only one picture. Oh, sisi ade me nyanwen we. Sir. Me bia me trust. Ko yesa we post why? Apostle onyina. O say, what me post why say. So there o say o there oh nyame adwuma lenti. O apostle onyina sem. Yes, nyame adwuma lenti. Sisi ana me post we chema we kwabra nyame che. Sir apostle nyame che. Wana na no picture. Menene obi wo. What time aben? A check akra. Eh, Kwadwo. About the new. Aya ye kwhia o PCC. And you need to picture. Oh na dey. Enti ube post na ben. Ye twen ansa. E dey town ni try picture. Only try picture so be ko. Say wo Pentecost. Di wo start ni go try picture dey. Asem ben kure nia. Na okun. O ba me so okun obi sami ni nyabotre ye beko o pam ye nipa ba ko okun me nyakwanya pa se me ni betwa picture me ni beje Kofi Asare ko abate sa oh yes oh yeah me role model pa oh okay adwuma ya ye no obi a opani bi ohwe ne so and Kofi Asare ko abate ye pani ba ko mindi no agro growing up no na metie na hwe ne so enti sa kwanya ne ba se me ni pani bi ntwa picture woni Kofi Asare ko abate yes and already so oni me say nyame adwuma na me district pastor he for the Nsanya Timbo eh won so me ne wa pictures bebre enti no me post we ya na me de na musa what ya say na wone why wo de wone why chaso no e be geta enti okun ma memfa akwanya we so be a legend wo bia yes Kofi Asare ko abate na adwa mo yo Kofi Asare ko abate ma me nchia ni ndé yes mo enti me o mama wo na oni abrakwa twa picture Kofi abate o ye mo fa senti nsuro kra enti abusu aka se bo no asi no wo fa sefo na edwa wo mo num no me pacha wo pese utu kwan se world cup na e ba me bo apakan ba mo Ghana fo mo pese mutu kwan ko hwe bie ni nyina no mo nkrata asam de mo modern se mo be frɛ eye Sandish Sam's Consult wo ye travel and tour agency our bow what you say odru hon mo a the right place I work no and it is a United Kingdom visa UK and I say Canada visa and Dubai visa so a na wa frɛ wonom wo botai ne se bia pese okosua de so hu anasa wo pese okoye adwuma wa brochiri anasa wo konsrahwe visiting so a hwehwe Sandish Sam's Consult wa Ofanko barrier asofan wo Ben Wise Park Hotel for 0244 291546 0244 291546 bibia betima konkane was connecting dreams with opportunities me dey Okogyeabour Ocran mene Nhyiraba Kwadwo Sammy B Kofi Taylor ana dey ko Facebook no eso yada mo nyina se ama mo nyina mo enitie DL